Oke, selamat datang kembali dengan gua di channel Paujan Hilmi. Dan sekarang gua mau namatin si petualangan bocil biru, guys. Nah, jadi kurang kamari teh liar, guys. Oh, ini nanti dihurungkan heula si lampuna. Oke. Ternyata itu kudu disorotkeun karena panon di luhur si cahayana. Si anjing tapi tepas goblok. Tepas anjing. Kena. Pas. Oke. Ih, kepencet sih mah tuh. Oke, nice. Sip, jadi. Oke. Dan tidak terjadi apa-apa, guys. Oh, ya di center aja jadi. Oke, kita masuk. Alah si Maui patungnya tapi dia masih mencari patung, guys. Oh ya, karpet berarti ulah nincak. Apa ya di center di centeran. Mantap. Coba dipencet. Oh, ini pencet KB apanya? Oke. Keparum sih. Apa kudu tadi? Berarti Nui ulah, guys. Tah, Nui mau ulah. Coba langsung lewat ke dia. Anjing. Berarti iya hiji dua ulah, guys. Hiji dua tilu opat. Iya, ulah dua, langsung ke dia. Aku masih anjing. Iya, parum ya terbisa, ya terbisa. Iya. Anjing. Apa nu sisi hunggul gitu? Hah? Bisa.
Anjing, kudu nu mana tuh? Coba 2 3 4. Langsung ke dia coba. Hiji 2, coba langsung kanu 4. Oke, jadi 2 4. Seberapa itu? 2 3 4 5. Anjir, buka. Kela berarti 2 3 4 5 8. Tapi pusing anjing. Goblok lah. Oh, nah, oke. Iya. Oh, ini jadi batu guys. Kedila. Oh, itu ayah itu. Aduh, tenepi dia nih. Oke. Cing. Oke. Bekadinya. Aduh. Tolong. Langsung bawa, cuk. Oke. Itu bentuk langsung segitiga sianya. Oh, kali berarti. Oke. Oh, hiji deui, guys. Waduh, anjing naon eta euy? Apa nuturkeun eta tuyul? Nuturkeun si tuyul tadi. Oh. Anjing ulah kena. Oke. Aim deh. Oh, diarahkeun. Siap, mampus. Mampus. Aduh. Oke. Mampus. Otak kuncina, bos. Anjing loba. Bisa nge-flicker goblok. Anjing ternyata loba. Kontol babi. Mampus. Mana dia sih, Mana dia ke head? Mampus. Ayah 2 dong, anjing. Si anjing. Mampus. Oke, 1. Mana deh? Oke. 1 lagi. Spicy. Head.
Aim ya. Aim tah. Itu mampus, oke. Di tukang aya. Panggil teh geus beunang, aduh anjing. Apa ngadawan hadu di dia? Eueuh. Apa lebih dekat, lebih cepat? Tidak. Oke. Mana si anjing jadi? Eta. Oke. Astaga. Oke. Ayo lari. Run. Aduh, aing sini bocil tuyul dia. Oke guys. Waduh. Sangat horor sekali guys. Oh, kadi mah guys. Oh, kudu ka dieu. Oh, aya botol. Si eta teh abok heula. Oh, anjing teu. Oh, moal surat tunggul. Eta naonnya? Wow, anjir loba waduh. Apa yang kudu digocek heula? Mampus. Oke. Terus urang neangan dia. Mampus. Oke. Odisha ha. Suara nama lobaknya nih. Sok. Mampus. Oke. Siap ka dede ha. Wani ka aing. Tah. Oke, habis kah? Ya keneh wae si anjing. Ternyata masih banyak anjing. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini, dan gue gak jadi namatin guys. Kalau ditamatin kayaknya terlalu lama guys. Soalnya gue ngalahin bocil tuyul ge lila anjing hese. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.